ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Samaratul Bustan fi Rayyahinil Quran. Masuk pada halaman 43, Anwa'ul Khitab fil Quran ala asyrati anwa'. Jenis-jenis khitab. Jenis-jenis khitab dalam Al-Quran itu ada 10 jenis. Khitab itu maknanya himbauan atau seruan, ajakan. Ya, itu khitab. Ya. Yang pertama khitabu jinsin. Khitab jinsin. Ka qaulihi ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Pada lafaz ya ayyuhan nas, jenis umat manusia. Wahai seluruh umat manusia, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya zalzalah, kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian umat manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah min rabbikum, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga telah datang dari Allah Subhanahu wa taala syifa, obat untuk segala penyakit yang ada di dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ya ayyuhan nas, untuk jenis manusia. Jadi khitab, ajakan bicara dari Allah Azza wa Jalla. Khitab itu himbauan, ajakan bicara dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyeru, mengajak bicara. Seruan yang pertama dalam bentuk apa? Khitabu jinsin, jenis. Yang kedua khitabu afrad. Khitabu afrad, ajakan bicara untuk person, bukan jenis tapi person. Ka qaulihi ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, ya Yahya. Wa qaulihi ta'ala, ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, ya Yahya. Jelas? Kemudian yang ketiga khitabu madhin. Khitabu madhin. Ka qaulihi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian berucap dengan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Itu pujian ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya tullabul ilm. Misalkan contoh, ya tullabul ilm wa ya as-shaimun, dan yang semisalnya. Wa qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ada khitab madah.
Dipuji dalam bentuk apa? Iman. Jadi namanya khitabu madhin, pujian dalam bentuk keimanan. Kalau ya ayuhan nas tadi khitabu jinsin, ya, namanya khitabu jinsin. Ingat baik-baik. Nanti pelajaran pagi ditanya tuh lewat ayat, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Khitab apa ini Abdul Razak? Diam. Ya enggak? Kemudian khitabu dzanmin. Yang keempat khitabu dzanmin. Khitab zam itu artinya celaan. Ka qaulihi ta'ala, ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ulaika humul kafiruna haqqan. Itu mereka orang-orang kafir. Wa qaulihi ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian khitabu karamah, wadkhuluha bisalamin aminin, wadkhuluha bisalamin aminin. Di khitab mereka dengan kemuliaan dalam bentuk apa? Bisalamin aminin. Wa qauli ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu bima aslaftum, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kemudian khitabu ihana, ka qauli ta'ala, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala khsa'u fiha, ikhsa'u. Itu kehinaan, hinalah engkau. Kemudian khitabu jam'in bilafdhin wahid. Nah, khitabu jam'in bilafdhin wahid. Ka qauli ta'ala, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan. Khitab untuk semua orang. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka, ya, ma gharraka. Tapi yang diinginkan apa? Seluruh umat manusia. Difahami? Bukan orang tertentu. Ini namanya khitabu jam'in, khitabnya jama' untuk semua orang, tapi dengan lafaz yang mufrad. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau tertipu, ya, terlena, terlalaikan dengan Rabbmu. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang lain, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, bima qaddama wa akhar. Ya. Khitab mufrad. Namun lafaz yang diinginkan adalah jama'. Kemudian khitabun liwahid bilafdzil jama'. Khitab wahid bilafdzil jama'. Ka qauli ta'ala, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Khitab ini untuk satu orang, ya, tapi dengan menggunakan lafaz jama'. Fa illam yastajibu lakum. Lakum kepada siapa ditujukan? Ke Nabi siapa? Ke Nabi tersebut, ya. Fa illam yastajibu, kalau seandainya kaum musyrikin tersebut kaumnya tidak menjawab, lakum Nabi, ini disebutkan dalam surat Hud. Kemudian khitabu syakhsin wal muradu bi ghairihi, mengkhitab seseorang tapi yang diinginkan orang lain. Ka qauli ta'ala, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Khitabu syakhsin wal murad bihi ghairu. Mengkhitab, ajak bicara satu orang tapi yang diinginkan apa? Orang lain. Wa qauli ta'ala, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Ya. Kemudian khitabu jamadat, ada khitabu jamadat ka qauli ta'ala,
thumma istawa ila as-sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi a'tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Khitabnya kepada siapa? Kepada jamadat, ya, bumi, ya. Faqala laha walil ardi a'tiya wa qaulihi ta'ala wa laqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat tayr wa alanna lahul hadid wa qauli ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqli'i. Ini semua ayat-ayat menunjukkan Allah mengkhitab ya narukuni bardan wa salaman dan yang semisalnya, ya. Yang dikhitab adalah benda mati, ya, jamadat. Kemudian zakaratil mar'a atau dzukiratil mar'a maqrunatan bi zawjiha fil Qur'an fi khamsati mawadhi. Disebutkan seorang wanita digandengkan dengan suaminya. Penyebutan seorang wanita yang digandengkan dengan suaminya dalam Al-Qur'an ada 5 tempat dalam Al-Qur'an. Ada 5 tempat dalam Al-Qur'an penyebutan seorang istri digandengkan dengan suaminya. Dalam surat At-Tahrim, liqauli ta'ala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru wa imra'atan Nuh." Siapa itu? Istrinya Nuh. Ya. Imra'atan Nuh. Wa aidan fi surat At-Tahrim wa imra'atan Lut. Wa aidan fi surat At-Tahrim, "Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun." إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. وسورة يوسف لقوله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Imra'atul Aziz. Jadi Imra'atul Nuh, Imra'atul Fir'aun, Imra'atul Lut, Imra'atul Aziz. Kemudian yang terakhir dalam surah Ali Imran, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi dalam Al-Qur'an penyebutan seorang istri dibarengkan penyebutan dengan nama suaminya ada berapa? Imratu Imran, Imratu Fir'aun, Imratul Aziz, Imratul Lut, Imratul Nuh. Jelas? Kemudian penyebutan zikrul wadi fil Quran fi khamsati mawadhi. Penyebutan wadi itu apa artinya? Lembah. Ada 5 tempat dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa di lembah al-muqaddas. Qala Allah Ta'ala Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Qala Allah Ta'ala hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu namlah wadin ghairi dzi zar'in bil wadil muqaddas falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman. Kemudian inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ada 5 tempat penyebutan lafaz al-wadi, lembah. Jelas? Kemudian zikrul khuludil abadi li ahli nar fil Quran fi salasati mawadhi. Penyebutan kekal selama-lamanya untuk penduduk neraka dalam Al-Quran itu disebutkan di 3 tempat. Fi suratin Nisa qala Allah Ta'ala
Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, mereka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan jalan menuju neraka jahanam, khalidina fiha abadan. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, qala Allah Ta'ala, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Pada lafaz khalidina fiha abadan. Dalam surah Al-Jin, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin. Wa lahu 'adzabun muhin. Itu penyebutan yudkhilhu naran khalidan fiha. Wallahu ta'ala. Shawab naktafi bihadza.